će vam se obratiti u ime Srpskog obraza Mladen Obradović. Dragi prijatelji, dame i gospodo, hvala vam što ste došli na ovu konferenciju. Hvala vam što ćete pružiti doprinos borbi za srpsku istinu i borbi za odbranu slobodnog Kosova i Metohije u slobodnoj Srbiji. Bogu hvala, konačno su se na jednom mestu sabrale sve iole važnije srpske rodoljubive snage, svi oni slobodno misleći i zdravo misleći ljudi koji žele dobro svome narodu i koji su spremni da ostave po strani sve ono što nas je do sada možda razdvajalo i delilo radi odbrane srpskog nacionalnog interesa, radi odbrane našeg naroda, radi odbrane onoga što je najveća svetinja srpstva, a to je naravno sveto Kosovo i Metohija. Pozivamo srpski narod i sve ostale dobronamerne građane Srbije da u što većem broju u ponedeljak 10. decembra u 17 časova dođu ispred Saborne crkve, da se saberemo na onom mestu koje je u Beogradu i predviđeno za sabiranje pravoslavnih hrišćana, dakle Saborna crkva, i da odatle krenemo u jednom dostojanstvenom redu i miru prema zgradi predsjedništva Srbije, prema zgradi Vlade Srbije, prema zgradi Ustavnog suda, prema dakle svim onim državnim ustanovama koje su dužne da brane i ustavni poredak i da brane sopstveni narod, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego u čitavoj Srbiji. Poslaćemo jasnu poruku da niko nema pravo da se igra sa onim svetinjama koje su pre ravno 100 godina konačno oslobođene od turskog jarma. Ako neko želi da se naruga milionima Srba stradalim za krst, častom i slobodu zlatnu, onda mora znati da će se kad tad suočiti sa pravdom. Pravda možda jeste spora, ali svakako jeste dostižna. Dakle, još jednom pozivamo vas da dođete u što većem broju i pozivamo vas da pokažemo da Kosovo i Metohija zaista jeste obraz Srbije. Hvala.